Dragi gledatelji, dobra večer. Tema večerašnje treće runde je pobačaj i kako je pobačaj početkom 2016. godine na velika vrata ušao u hrvatsku popularnu kulturu. Moji gosti večeras u trećoj rundi su Ladislav Ilčić, dobra večer. Dobro večer. Saborski zastupnik, predsjednik ili prva violina stranke Hrast. Da. I Hrvoje Jurić, dobra večer. Dobro večer. Profesor na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Hvala vam što ste došli, obojici. I predlažem da svi zajedno pogledamo pjesme koji su i povod naše večerašnje rasprave. Jedna koju smo čuli prvi put prije nekoliko dana, a druga koju ćemo slušati od sutra, pa sljedećih 40 sati, 12 sati na dan, ispred 21 hrvatske bolnice. Pogledajmo. Zašto me niko ne želi i zar me nikada nisu ni htjeli, a toliko nas malo dijeli da te cijeli život veselim. Pruži mi priliku, molim te, spasi me, ne daj da boli me, usliši sad moje molitve. Ne znaš koliko volim te, ja sam ljubav nevina lijepa, dio tebe sam koji ti treba. Ja sam tvoja nerođena beba, što ti je poslana ravno s neba. Srce kuca, zar me ne čuješ, čovjek sam pa kako ne vidiš, premlada mi nebo bude dom. Tvoja krv i tvoja slika, tvoja utjeha i briga, daj mi samo jednu priliku. Želim se roditi, želim govoriti, želim se smijati i svijet osvojiti. Ja želim živjeti kao i ljudi svi, tebe zagrliti i voljeti. Srce mi kuca, živ sam, Božje čudo sam, drugo nisam. Pa mi recite zašto kriv sam, ja želim samo ko i vi dizat i želim sreću donijeti vama. Ne želim da me odnese tama, želim vas grliti, biti s vama. Želim govoriti tata, mama. Ja želim da život počne i biti dijete koje si hoće i sanje trenutak dođe onaj kada ću mi daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Gospodine Juriću, evo vidjeli smo nekad popularne pjevačice i pjevači darovali su ovu pjesmu upravo inicijativi 40 dana za život, čiji je jedini cilj odvratiti žene od pobačaja. Što vi mislite o tome? O samoj pjesmi mogu reći to da je smatram poprilično nezanimljivom, tekstualno siromašnom, u glazbenom smislu konfekcijskom, nemaštovitom. A što se tiče poruka, to je tema večerašnje emisije, o tome ćemo sigurno razgovarati. Ono što mi je gotovo komično jest da gledamo neke zvijezde hrvatske estrade, da nastupaju u ovoj ulozi, dakle da se u ovoj, rekao bih, katoličkoj rekonkvisti angažiraju neke zvijezde koje su do prije nekoliko godina pjevali pjesme koje sa kršćanstvom, katoličanstvom, sa vjerom i sa religijom nemaju veze. Dovoljno je vidjeti sestre Husar, divasice takozvane, koje poznajemo prije svega po pjesmi Sexy Cool, ali nije samo ta pjesma bila apel na seks i na promiskuitet i slične stvari, ako ćemo u tom džiru govoriti, nego također i Nina Badrić i Shorty i možda i neki drugi koji u tome sudjeluju. Sasvim sigurno nisu neki autoriteti koji bi takve poruke sada trebali slati i biti pritom vjerodostojni. Što vi mislite o tome? Dakle, o cijeloj toj inicijativi koja povezuje popularnu kulturu i samu inicijativu 40 dana za život? Pa mislim da nije sad samo pitanje kao nekakvog modnog hita koji je ušao ne znam u koji dio društva tipa estrade. Riječ je o činjenici da je medicina napredovala ovih 30-40 godina
da je danas neupitna znanstvena činjenica da ljudski život počinje u trenutku začeća, da mi imamo danas ultrazvuk koji nismo imali prije 30... Pa tako su rekli, recimo, doktori iz Petrove, ima brojnih znanstvenih istraživanja koji to govore. Dakle, koliko je meni poznato, ja se ispričavam, ne postoji baš konsenzus o tome. Ne mislim da je to presudno za razgovor o toj temi, ali među znanstvenicima ne postoji konsenzus o tome. Pa oni koji ne priznaju da život počinje u trenutku začeća, oni uglavnom relativiziraju. Znači, tipa ne znamo kad počinje, ali nijedna druga znanstvena teorija koja bi rekla da počinje u nekom drugom trenutku praktički nema nikakvih osnova. A ovo o čemu ja govorim, evo imate, znači, iz 2009. mišljenje, znači, konzilija iz Petrove bolnice, koji je Ustavni sud, dakle, kad je pitao sve klinike ginekološke u Hrvatskoj koga da pitaju, oni su rekli pitajte Petrovu bolnicu, oni su to rekli. A osim toga, pazite, to je činjenica koju ljudi osjećaju u svakodnevnom životu. Znači, prije 40 godina nismo imali ultrazvuk, danas znamo da se dijete u trbuhu okreće, cucla palac, reagira na okus, reagira na raspoloženje majke. Čak su jedno dijete snimili kako stišće pupčanu vrpcu dok je mama pušila. Dakle, da dijete to osjeća, da u 22. danu trudnoće kuca srce djeteta. Dakle, to su sve stvari koje ulaze u društvo, ne samo u estradu, ulaze u sport, ulaze u sve slojeve društva i jednostavno smo danas svjesni činjenice da to jest život. Kažete, molim vas, s obzirom... Apropo početka života, možemo se cjenkati oko toga. Naravno, znanstvenici danas će reći ovo, sutra će reći ono. U prošlosti su govorili drugačije, a u dalekoj budućnosti će govoriti opet drugačije od onoga što je danas. Ako ćemo gledati povijest katoličke teologije, svjesni smo da katolička crkva tek od kraja 19. stoljeća ima ovakav kao današnji stav o pobačaju, da je čitava povijest katoličke crkve i kršćanstva bila prilično krivudeva što se tiče problematike početka života i pobačaja. Naravno, katolička teologija je pritom krenula od Aristotela i antičkih filozofa, gdje je život počinjao sa 40. danom od začeća, pri čemu je postojala zanimljiva razlika kod muških plodova 40. dan, to je usađivanje duše, a kod ženskih plodova 50. dan, dakle diskriminacija na najnižoj razini što se tiče spola. I onda je to preuzeo, recimo, Toma Akvinski kao jedan od velikih uzornih katoličkih teologa, a potom i službene dokumenti katoličke crkve, dakle da život ne počinje sa začećem. Naravno, napredak medicine nam pomaže da spoznamo najranije metaboličke procese, da spoznamo najranije možda i nevidljive i neosjetljive pokrete tog ploda, embrija, odnosno fetusa. Ali ja mislim da ključno pitanje nije kada počinje život, jer bismo granicu mogli pomicati i u ove predoblike života sve do muške i ženske spolne stanice. Pitanje je što znači činjenica da nešto jest život, da li je to što je život ujedno i ljudsko biće, da li je to što je ljudsko biće ujedno i osoba. I na toj razini treba raspravljati o tome. Dakle, pitanje kada počinje život ne bi trebalo biti osnovno, prijelomno pitanje kada govorimo o pobačaju. Se nadovezati? Naravno. Dakle, mislim, drago mi je slušati o povijesti kršćanstva i katoličanstva. Međutim, ja nisam tu, to ćete trebati pozvati nekog svećenika da priča o katoličanstvu, a međutim, ja govorim o znanstvenoj činjenici, ono što su sad rekli znanstvenici. Pretpostavljam da nećete reći da znanost ovoga nazaduje. Pretpostavljam, mislim, pogotovo što se tiče medicine, da možemo imati konsenzus oko toga da znanost napreduje, što znači da ja ne bi sad tu više lamentirao o Aristotelu ili Tomi Akvinskom i kad je duša čovjek. Dakle, ono što ste vi, znači vaš početak, ovo srce koje sad kuca o vama je počelo kucati 22. dan od začeća, dakle u trenutku kad ste se vi začeli, znači kad ste spojili spermij i jajna stanica od vaših roditelja, je nastalo jedno novo biće, znači genetski potpuno drugačije od majke. Čak da je on i dugo govorio, dajte mi samo da kažem što mislim, znači koje je potpuno drugačije od tijela vaše mame. Znači, jednostavno, genetski je to drugačije. Znači, u tom trenutku začeća određeni su ne samo spol, nego i boja očiju, boja kose. Dakle, sve što se genetski prenosi, od tog trenutka je to biće određeno za rast i razvoj. A ovo drugo pitanje koje ste pokrenuli, da, slažem se da je pitanje kad, ja nipošto ne smatram da je kad počinje život nevažno pitanje, dakle, smatram to ključnim pitanjem,
A drugo ključno pitanje je tko je vlasnik tog života, tko Ja ima se pravo ispričavam. odlučivati o tom životu. Zašto je vama ključno pitanje kad počinje život? Pa zato jer mislim da civilizacijski gledano svako ljudsko biće mora imati zaštitu. Vi se dakle zalažete za život ljudskog bića. Naravno, dakle ja mislim da je svakom, dakle cijeli ljudski rod mora biti zainteresiran za život svakog ljudskog bića. U tome leži osnova ljudske solidarnosti, da se solidariziramo sa svima, pa i onima najmanjima koji ne mogu opstati bez naše zaštite. Što se tiče početka života, ja vam kažem da znanost dokazuje permanentno nove i nove činjenice, međutim to ne mora, što se biologijski dokaže, biti ujedno i nekakav moralni, odnosno etički zaključak. Mi se prema životu odnosimo na različite načine, refleksivno, spoznajno, moralno, bez obzira na ono što se utvrđuje na samoj biologijskoj razini. Zato je ključno pitanje što se tiče pobačaja, što činiti s tim životom, koje su manipulacije sa životom, odnosno tim entitetom, embrijem, fetusom dopuštene i to je ono o čemu se vode te rasprave. Vi to možete negirati, međutim to postoji tako. A apropo prava na život, samo da još to kažem jer se osjećam ponukanim, život ukoliko se smatra svetim i nedodirljivim, onda bi trebao biti svet i nedodirljiv u bilo kojem obliku. Ne samo ljudski život. Međutim, većina onih koji su pro-liferi, kako se to kaže, odnosno zagovornici prava na život od začeća do prirodne smrti, ne uzimaju u obzir život drugih živih bića. Također, inicijativa 40 dana za život je nastala u Teksasu, u američkoj saveznoj državi, koja je poznata po tome da, možemo reći, masovno izvršava smrtne kazne i brojni pobornici ovih pro-life inicijativa, odnosno članovi pro-life inicijativa, nemaju ništa protiv smrtne kazne. Sad širite priču na nešto što nije hrvatska situacija. Dakle, ali čini mi se da je pokret došao iz Amerike. O životu na globalnoj razini, onda govorimo i o pokretima zaštite života na globalnoj razini. Ali evo, gospodine Ilčiću, samo da... Gospodine Ilčiću, ja se ispričavam. Vi ste saborski zastupnik, zalažete li se vi za zabranu pobačaja? Gledajte, mi trebamo prvo riješiti ove stvari. Znači, kad gledamo... Možete li mi odgovoriti da ili ne? Ja ću prvo reći ovako, da se ja zalažem za to da pobačaja bude što manje. Dakle, to je cilj. Dakle, cilj je da bude pobačaja što manje, da se što više... A do toga ćemo doći kasnije. Znači, za kontracepciju, Ela-1, pilulu za dan poslije? Ne, ja se zalažem za planiranje obitelji, a to je jedna druga tema. Znači, da se vratim na ovo. Znači, kad govorimo o hrvatskim prilikama, znači, apsolutno ne znam nekoga u Hrvatskoj da podržava smrtnu kaznu. Znači, to je prva stvar. Drugo, kad govorite o zaštiti života, ne znam da li aludirate tu i na životinje, znači sad bi mi... Ne, nisam aludirao, to sam htio otvoreno reći. Otvoreno reći, da, ali ja moram reći sad da mi u Hrvatskom ustavu poznajemo razliku između čovjeka i životinje. Znači, jer tamo piše svako ljudsko biće ima pravo na život. Dakle, dobro, ali ima li po vama žena pravo odlučivati o svome tijelu? Evo, samo da se nadovežem. Dakle, samo da napravimo razliku. Svako ljudsko biće ne priznaju svi to da je zigota ili da je embrij ili da je fetus ljudsko biće. Malo prije smo došli do toga. Ne, nismo došli do toga. To ste vi ustvrdili. Dobro. Vi se ne morate slagati sa znanstvenicama i medicinarima i to je vaše pravo. Ne, nemojte sad govoriti da je to znanstvena činjenica utvrđena. Ne, to je ipak jedan svjetonazorski stav. Dakle, to je vaš dodatak znanstvenim činjenicama. Zato imate liječnika, odite na Sveti Duh, čućete od jednog liječnika jedno mišljenje, u Petrovoj drugo mišljenje, na Svetom Duhu treće mišljenje, u Petrovoj ponovo četvrto mišljenje. Liječnici se razlikuju. Samo da ne relativiziramo neke stvari. Znači, ako imamo trenutak... Ako imamo, znači, mišljenje u Petrovoj bolnici koje je Ustavni sud odabrao, znači da je život počinje u trenutku začeća, ako vam to kažu i ljudi koji rade pobačaj, svejedno će reći da život počinje u trenutku začeća, a ne tebi to više raspravljaju. A sad ovo vaše pitanje što se tiče o tome može li žena odlučivati o vlastnom tijelu. Znači, mi tu moramo raditi razliku između, recimo, nokta koju žena može odrezati, ali taj nokat ima istu genetsku strukturu, svaka stanica ženskog tijela ili liposukciju. Čekajte, vi trudnoću uspoređujete sa puknutim noktom? Ne, vi. Znači, ja hoću reći da se ne radi o ženskom tijelu. Znači, radi se o jednom drugom organizmu koji ima drugačiju genetsku strukturu, drugačiju od
ostatka ženinog tijela. Prema tome, jednostavno radi se o fenomenu, ja ne znam sad civilizacijski to drugačije objašnjavati, ali činjenica da u ženinom tijelu nastaje jedno novo tijelo, novi organizam koji nije ženino tijelo. Je li za vas pobačaj ubojstvo? Pa sigurno da jest. I zbog to, ok, ja se s tim mogu složiti. Evo. I danas, na primjer, HINA objavi službenu informaciju o tome da je Hrvatska u prošloj 2015. godini izvezla oružja u vrijednosti 1,5 milijardu kuna. Jako se hvali neka hrvatska jurišna puška koja, prema podacima do kojih sam uspjela doći danas, dakle 750 metaka ispali u 1 minuti. Muškarci ubijaju druge muškarce i to nije, ili djecu i žene. Mislim da je baš u Iraku Da, želim uspostaviti paralelu, želim pitati u čemu je problem ako pristanem na to da je to ubojstvo, da žena ubije, a koja je razlika kad muškarac ubija? Zato jer muškarac ubija, ako govorimo o obrambenom ratu, onda je normalno, logično i etično da svaka država ima vojsku da bi se mogla braniti. Ako znači, netko ide hrvatska puška ubija u Iraku. Gledajte, ja ne znam i nisam odgovoran za to ko prodaje gdje hrvatsku pušku, ali hoću reći da oružje samo po sebi nije neetično ako ono se može upotrebljavati u obrambene svrhe, da pače u tom slučaju etično. Najveći izuzet je u SAD. Ja mogu ubojstvo opravdati jedino kad je u samoobrani. I to vrlo takoj samoobrani da nema drugog izlaza nego ubiti. To kod djeteta sigurno nije, jer to dijete u utrobi sigurno nikog ne napada. Gospodine Juriću, ja ovo smatram vrlo dobrim argumentom u prilog prava na izbor, budući da ste upravo sa ovim svojim argumentima u korist ubijanja relativizirali svoju opciju o svetosti života od začeća do prirodne smrti. Međutim, mislim da je važnije pitanje ovo, oprostite, da je važno upravo govoriti drugačije od ovoga kako je to ovdje postavljeno. Dakle, pobačaj je isto što i ubojstvo. Pobačaj sasvim sigurno nije isto što i ubojstvo. Pa ja sam rekla da pristajem na ovu. O entitetu koji ćemo zvati zigota, embri, fetus, ne bi trebalo govoriti kao o djetetu. O ženi koja nosi taj plod ne bi trebalo govoriti kao o majci, nego kao o trudnici. I konzekventno tome pobačaj nije isto što i ubojstvo. I ja to ne govorim samo kao neki svoj stav ni iz čega izveden. Jedno su biologijske činjenice o kojima možemo raspraviti, teško da ćemo se složiti, teško da će se znanstvenici složiti. Drugo su naše etičke rasprave, filozofijske, teologijske, o problematici pobačaja, da li je to opravdivo ili nije opravdivo. Međutim, ona treća razina na kojoj se zapravo sukobljavamo jest problem kako to regulirati u jednom sekularnom društvu, na političkoj razini i u okviru prava. I to je ono o čemu mi zapravo trebamo razgovarati. Da li vaši znanstveni stavovi, vaši etički stavovi i moji jednako tako trebaju biti automatski preneseni na razinu prava. Ja ću vam sada ovdje citirati, dopustite mi. Njemu uvijek dajte da priča 5-6 minuta, ne prekidate me, ja krenem pola minute, odmah meni nešto. Dajte malo uskačite. Nije uopće, mislim da je bilo jedno. Sad ne budemo to slušali, elaborate i citate 5 minuta. Ne, ja sam moram nešto od vaših. Da repliciram. Znači, ne postoje moji znanstveni stavovi. Ja kad sam govorio o tome, postoje razlika u znanstvenim stavovima prije 50 godina i postoje danas. I neupitno znanost ide u tom smjeru da sve više zna o perinatalnoj medicini, zna o tome kad počinje, imate znanstvenike koji kažu život počinje u trenutku začeća. I to nisu moji znanstveni stavovi, to su znanstveni stavovi znanstvenika koje ja samo prenosim. Dakle, ključno pitanje za mene je, dakle, kad imate dva života, mi možemo govoriti o pravima, recimo pravima žene, kako god ih nazvali. I apsolutno da su ženska prava izrazito važna. Naravno da je izrazito važna s kim i kad će imati spolnost i tako dalje. Međutim, uvijek kad se gledaju dva prava, gledaju se u nekakvom međuodnosu. Da budem slikovit, ja recimo imam pravo na zdrav život, imam pravo recimo na razgibavanje. Ne? Ali sad kad dođem na pola metra do vas, neću rušiti ovu situaciju u studiju, više nemam pravo na to razgibavanje, zato jer vi imate pravo ne biti udareni. A vaše pravo da ne budete udareni je dominantnije od mojeg prava na razgibavanje i zdrav život. Jednako tako, kad usporedimo ženska reproduktivna prava, koja, ponavljam, su jako važna, i usporedimo im sa
pravom na život, onda moramo reći da u svim deklaracijama, konvencijama, svjetskim, sva prava kreću od prava na život. I to je jedan civilizacijski doseg do kojeg bi mi trebali doći. Ali evo, ja sam vas upravo pitala, zašto je inicijativa 40 dana za život ne moli krunicu ispred agencije Alan koja je prodala toliko oružja koje će usmrtiti toliko ljudi. Ako vi govorite isključivo pravo na ljudski život. Dakle, gledajte, mi govorimo o tome da se danas tolerira u svijetu, znači, pobačaj. Dakle, da se ženama koje imaju, kaže 75% žena ide na pobačaj zbog ekonomskih razloga. Dakle, nešto s čemu bi mi apsolutno mogli pomoći. A ići će vjerojatno još i više, koliko je danas rekla ministrica Juretić. Sad se ja smatram zanemareni. Konsenzus treba imati oko toga da treba Domoljubna koalicija neće uspjeti skupiti 1000 eura po svakom djetetu kao što je Pa dobro, bit će drugih mjera. U svakom slučaju mi trebamo ono što bi trebali imati konsenzus u hrvatskom društvu, da se ženama pomaže. Znači onima koji idu na pobačaj, bilo zbog ekonomskih razloga, ali bilo zbog nesigurnosti na poslu, što je česti slučaj, zbog neriješenog stambenog pitanja, zbog ne znam, da se tim ljudima pomogne. Dakle, o tome bi trebali imati konsenzus i time bi se trebali baviti. Pomaže li moljenje ispred hrvatskih bolnica sljedećih 40 dana, dakle u vrijeme korizme? Neko vjerojatno smatra da pomaže. Ja mislim da pomaže isto kao i košenje trave, je li to možda i remećenje javnog reda i mira? Ovako, ja nemam ništa protiv toga da neko moli protiv pobačaja ili da posti protiv pobačaja. I dapače, sinoć sam gledao na jednoj lokalnoj televiziji Antu Čoljkušića koji je dosta dobro argumentirao taj stav. Rekao je da je on za život, da on moli, da se nada da će to nešto promijeniti. Kada su ga pitali da li ste za zakonsku zabranu pobačaja, on je rekao to se mene ne tiče, ja činim ono što smatram da treba činiti, molim i nadam se da će sve biti bolje i da će mnoge žene time biti prosvjetljene i da će one promijeniti mišljenje. Nemam ništa protiv toga. Imam nešto protiv toga da Katolička crkva okupira javni prostor, pogotovo u sprezi sa politikom, koristeći političke institucije i druge važne društvene institucije za promoviranje stavova koji, ispričavam se, dopustite me da završim, ne bi trebali biti uneseni u zakonodavstvo onako kako se to pokušava. Ja ću vam sada jednu pločicu ispravak netočnog navoda, a imam 2 navoda kriva. Prvo, dakle, ne razumijemo kakve navikli na saborske procedure. Kakve veze imaju političke strukture. Inicijativa 40 dana za život je krenula za vrijeme SDP-a koji sigurno ne podržava 40 dana za život. Drugi stvar, 40 dana za život, oprostite, samo da kažem svoje. Vi nakon toga imate pravo opet na repliku bez daljnjega. Ali 40 dana za život je građanska inicijativa. Znači, građanska inicijativa nije katolička crkva, ništa katolička crkva. Ja ću sada početi vama ovako malo agresivnije replicirati, samo da mi ne oduzmete ovo dragocjeno vrijeme. Htio sam reći, dakle, da u školama, u drugim javnim ustanovama i u drugim javnim prostorima kao što su prostori bolnica nije mjesto za takve inicijative. Dakle, Katolička crkva, katoličke udruge, laici, pojedinci, aktivisti, katoličke ili bilo koje druge provenijencije, u ovom smislu inicijativa isto 40 dana za život, bi trebali među svojim pukom to promovirati na mjestima koja su za to namijenjena. Također i na trgovima i na ulicama, ali ne u javnim prostorima kao što su bolnice ili kao što su škole ili druge ustanove za koje znamo da su javne. I u tom smislu nemam ništa protiv toga da neko moli za život i svaka čast neka čini ono što treba i neka budu također i aktivisti. Međutim, moramo poći od toga da je ovo sekularno društvo u kojemu je neka vrsta tekovine zapadnjačke civilizacije, možemo to također reći, i pravo na izbor koje je sastavni dio prava žene. I to je ono što se često izbjegava uopće upotrebljavati u ovim raspravama, da to spada u prava žena koja su izborena, koja su utvrđena i koja su već dijelom tradicije.
I ono što je meni žao, moram ovdje reći... Vrijeme bude isteklo, vidim da dobijete pravo na 5 minuta, pa dobro pitanje, da stane. je li vama čudno, gospodine Ilčiću, da u emisiji o pobačaju razgovaraju, da sam pozvala 2 muškarca da razgovaraju? Pa ne, ja dapače muškarce smatram jako odgovornima, jer često oni rade pritisak na žene da rade pobačaj. Međutim, ovako je bilo za vrijeme komunizma. Znači, javni prostor je ništa religija, ali kad pogledate bilo kao zapadnu državu, u svakoj bolnici imate prostor, kapelicu i tako dalje. Dakle, mi živimo danas u pluralizmu. Imate i te kapelicu u kojoj se može nemojte, moliti, ali ne na ulazu u kliniku za ginekologiju. Pustio sam vas 3-4 minute da pričate. I ja vas isto. Dakle, kad imate pluralizam, onda imate mogućnost da ljudi različitih svjetonazora dođe i mole. Dakle, u Hrvatskoj postoje ljudi koji vjeruju u Boga, koji smatraju da molitva pomaže i osim toga, ta inicijativa 40 dana za život je povezana sa udrugom Betlehem, koji daju konkretne pomoći tim ženama. Oni imaju 5-6 kuća za te žene da im pomognu upravo ono što njima treba i zato je apsolutno važno da oni budu u javnom prostoru. I bez obzira koliko mi sad relativizirali ovo pitanje pobačaja, mi moramo biti svjesni da nakon svakog pobačaja rezultat toga su slomljene rukice, nogice, dakle gdje se ne može govoriti. Dakle, da, mislim, to je ljudsko biće kako god vi to kad vidite, vi vidite da je to tako. Usprkos slamanju rukica, nogica i ubojstvu fetusa i embrija, ipak niko od konzervativnih desnih političara, ni HDZ, ni HDZ-ovi koalicijski partneri neće biti za apsolutnu zakonsku zabranu pobačaja. I to smatram nekom vrstom licemjerja. Budući da ukoliko imate takav stav da je pobačaj ubojstvo, biste ga onda trebali promovirati kao politički stav i truditi se, ispričavam se, da to postane i... Sad ću i odgovoriti na to pitanje. Dakle, ja sam apsolutno za to i tu formulaciju reći, ja mislim da će svi shvatiti, da smatram da svi zakoni u Hrvatskoj trebaju biti usklađeni sa tom medicinskom činjenicom da život počinje u trenutku začeća. Znači, za zabranu ste pobačaja. Sami ćete izvući pobačaj. Pa ništa, moramo to dovesti do riječi. Onda ste za apsolutnu zakonsku zabranu pobačaja. Logično došao. Imate li podršku u tome od vaših koalicijskih partnera? Pa gledajte, ja kažem, dakle, medicina se mijenja. Mi ne možemo imati zakon iz 1978. godine. Moja mama je rodila blizanke. Kad je rodila jednu, moje 2 sestre, nije znala da nosi drugo dijete. Razumijete? Kad je rodila jednu, onda su se uspaničili, joj, ima još jedno. Razumijete? Danas su druga vremena. Medicina je napredovala, znamo nešto više i u skladu s tim trebamo usklađivati i zakon. Na kraju smo emisije Ustavni sud, predsjednica Ustavnog suda je na krajem prošle godine najavila da će možda ove godine odlučivati Ustavni sud o zahtjevu za ocjenom ustavnosti zakona o pobačaju 78. Što vi očekujete? Ja se nadam da se to neće dogoditi i gotovo sam uvjeren da se to neće dogoditi. Nadate se zašto? Sve su desne stranke i HDZ i slični koalicijski partneri u predizbornim kampanjama vrlo žestoki i gotovo da se zalažu za apsolutnu zakonsku zabranu pobačaja. Međutim, čim dođu na vlast i Ante Čorušić i Dario Nakić, da sad ovdje ne trošim vrijeme na citate, kažu da su protiv toga da se abortus apsolutno zakonski zabrani, budući da su svjesni da pobačaj nije isto što je i ubojstvo i da to spada u izboreno pravo žena na izbor i da je to stvar, kao što sam rekao, tečevine demokracije, ako tako hoćete, pa i zapadne civilizacije. Što vi očekujete? Ja očekujem da u Hrvatskoj stvorimo konsenzus oko smanjenja broja pobačaja, a to znači pomoć ženama koje razmišljaju o pobačaju, da se maknu ove ideologije od toga, da se pomaže ženama koje razmišljaju o pobačaju, zna se koje su riskantne skupine, da radimo takve zakone, da smanjimo pobačaj. O ovoj konačnoj zabrani, ne zabrana pobačaja, to će doći kasnije. Ali mi trebamo prvo dobiti konsenzus i trebamo dobiti jedno zakonodavstvo temeljeno na znanstvenim činjenicama. A prije toga trebamo dobiti, velim, ovo jedinstvo o kojem se malo govori, odnosno sve se ide nekako na to da je to sad abortus pitanje nekakve ideološke borbe i prepucavanja, što nikako ne pomaže ženama, a još manje toj nerođenoj djeci. To se upravo ideološki zaoštrava sa ove strane sa koje vi dolazite. Ja sam svakako za to da se o tome razgovara, prije svega kao o etičkom, moralnom problemu, a potom da se
na drugoj razini raspravljaju o zakonskoj regulaciji. Ovaj zakon koji je još uvijek na snazi nije bez razloga još uvijek na snazi od 78. godine. On je u tom segmentu dobar i eventualno se može poboljšavati u određenom smislu, ali ne u smislu restrikcije tog zakona. On je Evo, na snazi još uvijek zato jer su dominantne skupine u društvu koje vode tu staru ideologiju još od vremena Jugoslavije. Uključujući i HDZ. Hvala vam, dragi gosti, na razgovoru. Vama, dragi gledatelji, hvala na gledanju. Laku noć ako vam noć može biti laka nakon ove emisije. Vidimo se sljedećeg tjedna u trećoj rundi. Doviđenja.